Poncheki nahande yimmanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difal nawun sane no mun mamang dang sane annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu nawun sam mun da gam ka fiala rapunya annabi mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sotinga himbal nawune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا علي مولاه اللهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبار نغان ناوني قدرة جبارنا ننعم غهند شنا وننتي وتتنيا بلي كتتا علافي كتوم ننتي إيكو كتلام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. كتزان لفرصة ما سور نغان ناوني تبانما تمانما تتلانم بندن تكياما ندمنا ندم بساني ناون نمبرهما ناون زنبا نمبوع للن يلي كتسور نغان ناوني banka lafiya yo mane katina nduma na wontin ba lafiya timi ban mala lafiya na amfanta lafiya kata sura na gang na wone en yabna ma anda alfa pamba na wondab ga handa nduma na won yo yasan yo fialle te paya ne wosu shelayin tete ka sura na gang na wone wa paya annabi yurlem paya annabi murbo ka paya annabi haske na wonnan lala tete kata sura nagang na wone mbanama mmanama na wone osongya na osongya lalan yale nanama yejirjele nduma na mpanya rezuksun yinam hachi na wone de mongyale lalan yale le mama nama ta sura nagang na wone nduma na wone opanya mustajaba afanama ta sura na wone khasatan bambe tafsirine albarka golngone anduma na wone wonan tino kamza katarsun katiyelden tuhe lalan yale gana gwamnati hakin yale te zone te suran duma na wone bunyan bashir zaha kaleb gamsim kasudo na arziki na wadata kardetin ban ma zaha na ambal gamlati ba na won songba
khasatan tutalaha Timagia, His Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, the Suhrunagang na wuntira. Dr. Bawumia na wunsongma, na wumalma bukata, wo gulanu gulbu, kapaha zukson, an suhru borshele na wuntimale, an suhru zorshele na anang le katankakia, te paya pam, domin mabihe bambe yomani katang ne dir amfani ne tafsiru ngo television ma Dr. Bawumia wonen ko arziki kala lama nangdama mo mala hakiti zo kati lege ban suhruna wontiro na won pahmona al khairi te paya lalan yale kati suruna gang na wone media houses ma TV stations ma radio stations ma zaha te paya kasuruna gang na wone ye management ye machine ma na wone wogulya lu gulbo na won sommiya katinya de lara ta paaya ni jihad shali banin nang dama lalan yale shabu ko arziki kara kala lama nang dama ban ko arziki ma na won miza yuno kamza yala nduma na ampalmi murade nduma na yelgem ye arziki kanan albarka nan ye arziki pune te paaya lalan yale karam bihtaba te sura nagang nawune wo balgam bangsam din galse kamal albarka antiti na antim te bangsam din mal albarka na wannan lalatiti kate sura nagang nawune annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasara shale nduma nawune ko alkawle karnyala annab no yingnam nasara karyan dege duniya ma zaha na won palenle kake kalala nasara ma katibere ne nduma na wonnam lala tete na ampahantere zoson lala nyala mabihe kantere manga katere musul namzaha yomane katanga netebama annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wabukiyate bahzim sumne watiti garanti tiyan bobshale kabiya duwahala dunya ne kamiti ampaki yaman be zoson nampune garanti jara annabni titinyala dini ko yarte adibu auladakum ala salasin wabsimiya ibi tam yala tazghu hubbu nabiyukum wa hubbu ali baitihi wa qira'at alquran annabni yalti shambalama to iyale to wusum batam yala tazghu annabi yurlam zghu no dolbo annabi yanma ahlul bayt bu yurlam zo ne bu dolbo ne Qur'an karambo ka dolle ti boblala de kadi yannem sham tenem yambe toni musulma yala yan changla tete to dezo ati in zansir shel de pone de batangone annabi to aka zansir ma ikere ka dunya siyasa shale dinye zara dene kar yohannira boto kul yala annabi yannem ma kar bira suho Buhama manga annabiyan nan ma talibo kabutuma amin babone kartiyan lela niriyiti ya lodo la annabiyan nan ma alon jila dabte me kar wugra kasu yisra tashin hankalan bala fitina katam ne kama dinyala andolla annabiyan nan ma kar nan da bi haga kar muksira kashabiyan nan kanyon dolma man dol shabma kayin nan balama shabiyan nam kanyang badwalma desin saka banglalama andwal shabma mi bu paga annabiyan nama don kuto nan me kulmal wara to amma din nan kanin sal kamza mallo su yurlamma to bangma apibum bala tenen mi bandwal annabi no yan nama ka paha man solo te gba pibum balama te me bu pilla yerem te zang medala annabi ni yarsham wonda biyo nyabel ne ko yale annabi yurlem annabi yang namma yurlem no qur'an karambo wonti en chapse ko yalula inni tarikum fikum sakalain kitab allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bangsir tikayara no cer sara bintim sarbayi shara bintim sadbayi ko kertir al ummama won malgar ka kertima
shara bintim zarbai kitab Allah nduma na won littafi dunya alqur'ani wa itrati ahla baiti na in zuri'a banya inyin nan ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada da ko tonan ka gbobe de bayungo kalle ngum bor gara kul mal wara yukuto borge yi gbob qur'ani ahlul bait qur'ani ahlul bait qur'ani ahlul bait yete gamma dunya ni lahira aka problem dezo ahlul bait dolbo annabi sunnama bala tir pobre nirba nduma na won zomti nan bo lalan yale haja adam abe yoma chekaji ma pahar haske katinan to karma haja adam bismillah
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجادم تطايا للن يلي لتفسير كلمني تاكي 2021 تفسير تاكي نيلا بوهاغو ديني قرآن زاشي سلومان نيلا ديني قرآن زاشي سلومان نيلا ديني بوهاغو نيلا wonduma na wonti sura na wonke ka qur'an mal zashi suntini na wannan lalatiti to temalla imam ali amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salatu al musallin wa hikmayatu ashanga din dol sira kate yihde bayi netiti silmin silani. Two beautiful advices of Imam Ali alayhi salam. 1. Make your peace with your creator so that the hereafter becomes peaceful for you, and live harmoniously with one another so that you do not destroy the world. The second one, be careful. The tongue is like a lion. If you let it loose, it will wound someone. Tuleden ma Imam Ali yerme na kpanga manga mbosudo nang amin aduma sunsune din yankeka akiyama karin yesu dota ka kpanga manga amina ajiji ni taba ki jia ni su do na lafi din yanke ki ku wurum duniya ma domin yinin ne duniya ma yimi biya ga yite nyala hain ni taba zaba duniya ma ki wurin da kyan ma den parin yima ko pahare te zore nang miya hankale. The tongue is like a lion. Nenen sal zillema. Niring man la gonle. If you let it loose, it will wound someone. Nen sal zilling man la gonle. Aboho yiram. Wantum so barna. Lalam balama. So ninsal nol ngo zom dabiam nol ni tota yelle kam man nol yanta aljanna nol ma nol la yanta bon so ka bang de bobo na me yelle ya Russia banda nan revolution ka Professor Sorabiane o karam pam so ka yuno ba ma ban revolution ma ko nyaba kama mbumul le mal bangsam to den nan ka bo marfa ngoma marba bangsam shalam bala dezo agba forme ka ngombo foka kul mal nwalen yarba ngurene bum ka bangsam ko to bob tan ban ma ka yara ka lahbal te paba ka babu kazan kanse daba yisun sunin je shahara ma karin maga kamam biyan yilo la miya won wol woni de shama bu je ka so bata ko lara ma ka bu zo yi kala ka solo lam jelenga bollo mi ma ka dargale ntob dembi wona ba shema maimakon kan mi ma kirso nyingwal ma ka mi ma ce ko lutan pai to lo ma mi dirna ma wa ka case an yi sima apir la gbuna ka changa chande korije ya to selo ibari nya ya in ya to ma banin yalmale har bang sim shel din yan to mal michel din ne to kunin salba bo jile kabiyal oy yal za palle won yal shel ngodu bala hanya la case palle
ma bihi ka bɛ lahi gbaagi n lahi labisi chɛŋ bɛ kootu maa ni ka di ti lahi dindi keesi maa n ti yɛn na ka yɛli ni woyito ni bɛ lahi chɛŋ ti yili o mia man mina zaa mi lala mii maa ni yɛn be shɛm pumpɔŋ ka bɛ mali mii maa viɛli yɛnga bɔn ti darigi ka to bini maa bahi di sibigili o nyingɔli maa ka nyingɔli maa maŋ sibigi yi ka chu ŋun lee kuo maa bɔn lee kuo o noli maa ninsal noli ŋɔ maa din ka a yɛn zaŋ mali yɛla din mi noo ka a yɛn zaŋ saɣam yɛla so ka di yɛriya imam ali yɛla a nyɛ ninsal zilli ŋɔ di ŋmanila gbuɣinli baŋ ma o gbubbu a boho firii wɔn tum so barina maa mi mini o tum so barina din ŋuna nyɛ gba ku mali alaafee dama bɛ ku chaa so baŋ miya lala maa ka niŋ careful duniya ma bihi di ŋmanila karim zɔŋ ka a laambi n zaŋa na n ti tɔha niŋ karim maa ni a bi yɛn kpalinla nimaani kuli mali wara an mali dabisa shɛli an piligi karim zɔŋ maa di gbunni nyɛla ala mali dabisa shɛŋa an yɛn yi nimaani lala nyɛ duniya maa ala ka duniya ni n ti biɛni di baŋsiraami dabisili biɛni ka a kuli ha bɛ duniya ni malim shili ka baŋ ni dabisili biɛni ka a ni chɛbisi duniya maa tumma alkhairi duniya ʒii maa min ma bihi di nyɛla gɔrim chɛndi nyɛli gɔrim ni ka ti bɛ ka gɔrim maa mi nyɛla zaɣ ŋmaa di bi waɣa ka n teera di daa niŋya ma bihi ka baas din kpuɣiri paasinja nima ka di mali ʒishɛhi maa niraba ayi yi ka di daa ti paagi shɛli polo ka baas maa zani ka shɛba sheegi ka shɛba kpɛra bun ʒi ni niraba ayi yi maa ka siiti shɛli biɛni kuɣu shɛli biɛni paɣa yino n konko n ʒi di zuɣu ka o mii nyɛla zaɣ kɔɣu nyɔ ka o ʒiya baalim ka so ti kpɛri na o mii galisimi pam o galisimi ka nyaɣi baaji ka di gba timsa ka o kana ti yɛn ʒini ŋun nyɛ zaɣ kɔɣu ŋɔ sani ka o yɛn ʒini pahi maa ŋun bi yuli pahi binshaɣu ni ka kuli kana n ti zaŋ o zaɣa maa n dii ŋmarigo n dii ʒini o zuɣu yim lala maa wui ni baaji maa ka paasinja ban be loori maa ni zaa kuli nyɛ wan niŋ shɛŋa o ni kpɛri na maa ma o leela bin yuuni so domi o galisim maa di man man chɛmi ka zaɣa labi o zuɣu ni ka niriba kuli yuuni nɛuya polo ka o yɛn ʒini so o yɛn ʒini maa ka ʒini gala ʒii n kuli ʒini n dii dihi zaɣ kɔɣu maa tabili ka so kam kai a ka alaafee yo o ka so kam kuli labiri o zili maa ka bi tahi o zuɣu haali n yɛli ka di ti yɛli ti fon naa zaaha ka baas maa chɛna ka so ti hankali ti labina n parisi zaɣ kɔɣu ŋɔ nyini ka a zabili ka niriba deei zabiri maa nyin kuli fomi a kuli bi yaagi a noli yɛli shɛli niwula a ka alaafee yo ŋɔ ya ai yɛla maa gɔrim ni ka ti be silimiinsi ni mi ka bi yɛli o ni we are in a journey gɔrim ni ka ti be and the journey together is short chɛndi maa mi ka chɛndi waɣinli nyɛ zaɣ ʒii ŋɔ nyɛli yoma ŋɔ kan ka ti zaɣ shee di zuɣu n ku tooi saɣa n saha n be zaba ni di ka anfaani ka bi tɛhirila next bus stop ni ka o sheera ka bi paai o bi sheera next one o bi sheera ka di kuli chɛni ka bi naan baŋ wɔn yɛli ni gɔrim ni ka ti be ka baasi ŋɔ ni ka o yɛri maa duniya ʒii maa zaa nyɛla gɔrim nyin yi bi dan chɛndi man ni dan chɛndi so di sinsi ka ti baŋ ka chɛndi waɣinli nyɛli o kpe ni kpe ka zaɣala sheegi ka yi lahi chɛna ka zaɣala gba sheegi yi gbaala sheegu n bala maa ka yi zaa ti sheegi so di zuɣu ti pahimi suɣulo ka lee ninvuɣu shɛba ban zɔri tabi nanbɔɣu khaasatan ti nyɛ musulinim maa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o mali haki ti zuɣu
تزوم يناوني كتليغ نمبو شبا بامبالغرو سهو دائما شكر بيا هنكال نكمان النبي يونامي النبي نيرامي أنتم دي شلما أبو زورو في أبو زورو نمبو ولا كاين سامو سهو رجايجرا من يلي إمام جعفر الصادق عليه الصلاة المصلين كوبان سرتك يرى ألا تعلمون أن أعمالكم تورد على رسول الله دمبو يبومين يتما بزن لم يورا النبي مسلما يبومي نيتما بزن لم يورا النبي إن رأى منها معصية ساعته ذلك دين كونيا ذلك كبو يتما بوني كرسامو سهو فلا تسوءوا رسول الله مريكي سعند أن نبسه سروه فالجميع أن نبسه مسلما سروه فالجميع أن نبسه والله هر أكون كو يبياني شكر ملا نمبو أزاما كربلا زاشل دين سام أن نبسه نعم أن نبزاشي انتما ناون بانسة القرآن نكاية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم tumo kana yenina from among yourselves yenni azizun alayhi ma anantum kam dum muksiriya li la muksu titalizanto harisun alaykum ko nyala nyama gulbu yo gullati waza bialatin zaza kay bil mu'minina raufur rahim banya mu'min mifa ko nyala raufun rahimun nyama wazortila nan bo shaliya kam ne kam wannan tete wazortin nan bo ta page rahimun mana won sifanan balama raufun rahimun na won sifan balama kan duma na won ti zanle anti salam annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne won annabi ne mal muamala shay ne mu'min nama tibu bang ne kaman kam ka nanda suma zuksun ka anan buma ka annabi ko la palgomo suhu amma atin nan kam za haka nan kar sam annabi suhu to za bi'zam balama mabihi dawun zo min ya zahanan bo kati zo tabnan bo kalli ban zora annabi fi kalli ban mana annabi suhu mpalgara annabi suhu na wone wo pahante de zokson mabe katibe suratul yusuf ne haji adam bismillah tikam na karamma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. tebe suratul yusuf ne mabe ndumana wonzang la surama nirile karan zonti tale ndol sete anan ikhlasi ka dolna wonni yalmale ndumana won yan ligala yan lila bin shakkam zaha demle dunya yal bere zamba
hashara shirku sambo barna kam din be duniya ne dile la kulum zanta ka du ka bukata male o bangsanta annabi yusuf ni dol so shama zaha barna dabam ni zuale si shama bon no wahala shale annabi yusuf ni ji mabihe kara pilge o kisama ni zahan le shale wonya samarsi gole ne wuntang shamzaha o baba annabi yakubu o bangso kama o mirko keko o babihima bangden biane o nya shelma de palala shaytan ni ke businsuni insam bo bihagama be dentenan kabanyar annabi yusufu men bo ba ala kama ne bo ba ni yuro shamma ka hasara ma wo de bo vuka cho ka bo solen zongo yi mbor ne bu kuo nte ba zongo dago nan ko belgene ko belgamane ka bo tipi ho ko li labdable ka bo ko misra yuale ka misra na wodo ngo ko zongo ti ngoblo pa no bubo ka velgo biaga sheto ka pango ba sheto ani tikyo ko no kore partele la paabo nang la nang ban yin no fitna har antina la sarkani bonzo nang sarkamane ko men dan sarkanan ma biane o nang da ba wazu karle karan zongzanto ko dwal sirba lalane karbe ka nduma na wone tinya kama wan saksiba te papare shelngo wonna nima ne tumama dinya na won dable zurufu kam ne ka tinya ka dere ne karam zong balama zan le ku bukata de tiare ne shel polo la bene den kul biya to ma den ka yan zantum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na won bojir dable jil shela an ku toji de gbanne nyala an ne toji shelma den wona wo jilale marka je yara den kul biya to ma to jilalin ma won buhari yala won zamba nte papare shel sarkamane kan dumana woni tiyen yuho kudratu jabbaruna wotimla zahanle na ma san koti dinen yuho na ma nete bolo ko pana ko mino ko bo ka bo dial zamate nala dinabu zati yan yala ngunin tilege nama ngetin ban ma baki daya o mabihe ba bambe kanaan ka kumlutin ban yanga zo sabu mira ka fakaran karmilo le kam bendiru ko to nya she akala misrana annabi yusuf tune kananya bendiru dalama zo kabkana antinan nambo zuba harantin ya bendirgu kallabe bayan lab ko yalba yinya yinkan mo yelabna ambayan tin ya bendirgu nala yijila yiti zoble ngombe yamma sheju kana mbor menen yo yemi ibo jio na danguna amen yaka haraka ya yipalaban ni to mirma kaballabo baba san pompo ballabia dinyan nan sham kaballamna wulan yan yale bo kabyan yale bo ba de karam kat yan yexse zumo aja adam wula kan dumana won yalti فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد ابن عبد الله
وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته والصلاة والسلام على ابن أمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للن يلي حاج آدم كريال فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. بمبون بوي مسرنا كشبندرنا انتبانا ينا بن لبنا فلما رجعوا إلى أبيهم بن لبنا ببدور سنة قالوا كبيل ببا كبلي بنيرا يا أبانا يا تبابا منع منا الكيل تو بمونت بندرغو دي زهند لا بندرغو ما دين لا بندر شال دين زهندا كمان كيلو دين زهند كيلو وي يرما سو كبيل ne kaman bu mongba fianwo mabubu mongba bule yalla dinyan nan toni wayte kandu wana to bendiru yan mami kacetima te baba wula katiyan nan kalalama abinnan فأرسلنا على أخانا نبتل وإنا له لحافظون. an baba dinyan nan sham fa arsil ma'ana akhana naktal chekati zante te akhana nyamyo ne bu brada bu tizuru ama fez ma bu nang da bu yerme ne bu babia bu zande bu mino ka alaka ama kyamma bu yenju ham nun kurguma ne akhana wete tizobla bambu tizobla pumpon amma tam shele bu yere to abu zangume lire shodina ha ne buti zobla wo cheka bo wo zan wo tiba ka bo mino kyang nti to kyang te nya bendirgu mana nshi bendirgu na wa inna lahu lahafizuna an hakikatan tinma tinya la banya nyo gulbo zanto tiyan gulo me viele yanga bo mamman hankal pune zilsugo biane kadda biane ami bunto nya nasara karbala so ka bo pum yel yom ka yel ne kama hakikatan inna lahu lahafizun tinin hakikatan tinyala gulbo banyan gulo tinyala gulbo zanto kawula ko bama yale قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. kala disaha annabi yakubu ko yalba هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل دم بون نتو نن إيماني إني يدان دي تابلي ني نمو كمان ندا دي تابلي نو وبيالي ني ندا نن شاملا نتو مال إيماني ني نم كربلا نتو دي تابلي ندي تابلي كمان بمبون ين يرشل ما لان يمبلا yadda lahabiya ne yadda kane ko yalba lalango kan na nya kaman to yalama ne je shamma mami bon yam tilge bunang la yon yom yal ne mune amin nal kayl
kamam dina bin nan wo bina bi kyang ne bi ti bo bendirgu ma ka bu mong ti bendirgu be mana nyinde yi bi ke ka ti zobilungo pa ti zo ka ti kyang to nyam bang ma bu mong ti bendirgu mbala ma ti pala ban ni nya bendirgu domin annabi mabambumi na ma pun yalba annabi yusuf mi mbala wo pun yalti ni bu zang yala yi ko somba yin mi kan tir bendirgu nu tir zelenga mal alkhairi mi nyana boso yinya ni de ya sham de sunkan nan ya to amma ban miya ni yar shel ngo yiban nan ya yinin de yibu jona ye palaban ni nya bendirgu yimi de bokse ni mirma ba karbiya ba hankala ni to din ti tale bu pabna yim kawe bu monte bendirgu amma kashir la bendirgu na bule yarme tinin de yibu nyati ti zobul ngo pa kyang don nguna bendirgu bu monte te ku palaban ni to nya bendirgu kabo min din mi nya kesi shel de moksra annabi yakubu domin kemin balama ko jiya kamal iyale ti tale ka selobi ozo bendirgu yala ngo tala ko yan tahara de zo so ka bazang din yato ana nsongo first din yanke bote zang de yato akam na ko ne womte ba de zo ko an yalba ma kam ne problem ne ba biane ko labsi yala ma antina won ka yalwula Allahu khairul hafizun wa huwa arhamur rahimin. yenem ne yelne yenem waya yinyala wa inna lahu lahafizuna wa yenem yala ban gulongo gulbo zang to ngoma kayya fallahu khairun hafizan anduman lenye ngunya gul to gul ner gar ngun kam ngun gul nera gul de kanete pa na wone ngunya gul gar ngun kam yang gule dezo ko yel ne fallahu dezo kayne mo na wonun kulnya ngunya gule wa huwa munna won ma yahya arhamur rakimina ngun kam zor nambo na min tom garo nambo zobo na wun zor nambo garde lana dezo keme ka bu bang de nguna de tiariya ne mal shaliya di pa na wun kan zan yala ma labsu ngune kala yal wula ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم yala ma taiti ba me ka bu mal bu man wal sirado men bu min zungo be biana bala en lamu bumi kyande kuto nan shene boti zoblungo bumi liyen nan sham dego bu basan ma kaso kinyale to bu yarla la ma ka baga bu ne malarga bu bendira shabun lon kanama walamma fatahu mata'ahum bun larga bu shiya bu bendira ma wajadu bida'atahum ruddat ilaihim bun larga kamanya bun zang shayuwar ka dir bendira ma bun labsulun nan bu bendira ma pune domin shab da to jir la salma ka shab ma anzirfa ka shab zir la lagre bu silva lagre ka ayi mal shal dirki yan zan kana ka bu dele ka tinya benderugo bun ji shal kyang ma de bu bol du yule bu le yal me bun ji shal kyang ti de benderugo mana ka bu labsil la pampan nan bu bendira ma pune bun larga ka bu din yal kar pampaya ka yal wula قالوا يا to umma dinnan lalama ka ya bun larga ka kalu disa ka ya abana oi ya tiba ma nabgi ka bai bokata fawlar yalma tin wal siriyar shel kama na ma nyala nan fu mangle nyam wonti ti bendira sham no wannan kaza katamalle wal sir ni tike ka ban wan yeso ka bombo ma baba yulma hazihi bidatuna ruddat ilaina tinzan la shel kam ti dab bendira ma wajilman oda alheri zo wala fsil namtina nyen boma baba nyama ka bang ne lalam nirma bilchin nyo nan vo sung yo wala fsil za titina kayal wula ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد lalam balama wanamiru ahlana to anyarin nan shamo nyama tiyan cham tinya bindur kara bindur pamna njinje bindira nan titi iyale kare ko wanafaza akhana tizabul ngomi katugulo vyale yanga wanazdadu kaila ba'ir banda dinatin wodo patne katikyang
bendir shati yan jinjima karla pa ngalse pa anye buzang la rembo za hanre voge non kurguma hankala ko guho so kayal yemal yal male domaine la lan yale boko to zan kan si diego niya so ka bu songdo yala ma we nyama la la nama nan fu mang le nyo nyamon de ti sham nyawon ti te bendira sham yal ma ka bu nyaka mo de bu kyer non kurguma so bunti largan nyaka bulla bun zan arziki shanga nda bendira bulla sele nan ba ma ka be o to ka bokati yar ma ba mbaba di nye nyamati zongo kyam ti an shila bendir gunan titi iyale kariko katlene mo chabanyan gultim titi zobilma kariko kat bendira shati yan shin kuna ma kar galse pa hay kayal wula marisa ayan yala zaham bu shalbin yan zana suci nyam balazan titi don ti yan yala zaham bu den ya suci den shil kuna kayal wula yaha ولن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله lalan yale wo bun yal lalama ko yunu ba kurum katire bunda tum ya to ashalma annabi yusuf bunda nun dubban nan ban malsam kati zongo kyankar na shamma ko yunu ba ka hey ban boma palan yan tishabiyadda to ko yalba lan ursilahu ma'akum mpala mun yanke ka in ku zongo tin yaki mino kyankul malwara hatta tutuni mausikan min Allah hat fashe kartiyan yala alkawali din yan sabson sabbudin kar sabe karbiyan min yan na wun sunsune sheki kuma alkawali kar sabe min yan na wune marbe porto ne ma pora yan pome ka foren bondi yan pome ka sable nan banane ki dihi nunan mausikan min Allah na wun sane ka na wun lege min ya sunsune karnyala wula zo katiyan nan lala لتأتونني به إلا أن يحاط بكم to lalan bala kirnyala ye ko malala alcohol man kama yishir zongo kyan yinyala ban ne sho laps na tetema fashe illa an yuhata bikum na la ya din yan di nya vian kanan te player ka di nya via to denguna marnaya yibiana kan to nan shale to la'na ala dina yayi yizo sakanata di nya via denguna yikatale amma yibe nya vulna ni da lafi lala alcohol din yan biyan min yan nawun ma ne tumtuma kayal wula ولما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل desaha kabiyal te poya kasabe kadihbu nuhe burko alcohol na bunnan lalama desaha ko je kurum kayar qala Allahu ala ma naqulu wakil nduma na wone nyine nye te ulaki bonele shaharallana to wakili to nyine nyeti shaharallana na alcohol shelten ko ngoma tan ba ngoma de biana won nune lala nyale yite ko alcohol yeto ashel ka yallalama Allahu ala ma naqulu wakil nduma na won nyeti shaharallan tan ba shelam min yango ngon timel gale dinjiyo domin na won yala yalmale de kadema to resort nan me careful ten zan lake domin butuma ishara ne sahama tafsir ma ne zanke katile yule suratul yusuf ma ne parsi ye ben shadiyan son biya ga yaha katizangle en son de te biya ga ma na won ikon mabehe tibe suratul yusuf pune kayara alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratul yusuf ne katna kulbe mabihi zumo karamma de nyala karam titale dezo kan suhriya ni zan ya hanka timana ka wumle fiele yanga din yanke ka da dan fana ma karashin fiele yanga mabihi zumo karamma tiyan yulla an yanto zan suratul yusufu an tabiya
yebo won yezu ngo karamma tien zang la sulen yulla suratul yusufu ayan to zang la surama ntabiyin ya o pankanya la fi kenan timi yiye ni yiya ya kan ngun kulnya yiya palle ngo kan yarwo ngun kul bi yin yar puni kul be yin yar nin ti biza ka yugere puni ka sokam kul men yin ya mbon ko gorgal da ka sokam min mbon nguna yin ya yo zaza ko be pala zo gora kakkabu shini yin ba suratul yusufu diyan tibo mi zaza amanda gbamba ni yarma na bu bayin ya apendo wula kai dala aya ma izamilmi abu bayin ya apendo wula to mabihe suratul yusufu debo jeme ni she agbago kabo bendirgo to be mbo ben shakto ko di be ko nyu be ko je akuli yanzan la suratul yusuf ngo ntibo ko pang zaha ko mamman marga kuna yan ntibo komshe kasu karpala son yan yelo ko di mbo kom kasu zaha na lafi karabon man wana min ke yin yaran mabihe suratul yusuf me de tozan de le intebre yin yad tebbo dabam debata dala debata ma na won yikone zungoti antila za yene biane katitirem pa ya dalmi katlahati debata yam balatin tilna won yikone mabihe zungodin ma ayan sabla suratul yusuf man yel ya yiti yam bol ka bol yashin ki pa solo nolman salga yasine yashine lala zo haran dundon bima puni yuno yulinyala yasin ali ali so munye yashin ma ko viene dezoite boni yashin ma ki understand ma zongo karama diyan sabla ya suratul yusuf ma de sable din kan shamya la aya kam atukul sab aya ante par targa ka sabin yama yule kala ko aya dem pa ate par targa yin yama yule lalaka yan sabra hal intiye sura mun ma antinale ami baya aya kam zugne yin yama wo yul kar yan sabra kar sab la harantin na di nage diyan zang la zamzam kom mpa walgoma kabo shire nzang le pahare puni mixele ne shire igbaya kakpanga manga mbo kajao iban kajao to ka zanga nu ntole karpal vyele yanga pihna ne yene 41 times ka tole lala kazan le garne nzang walgoma ngarle kar vyele yanga igbaya a garle vyele yanga lala ma amma biya kumpon de nan padoya ngo ka pule pihna ni yene anto boroba bibi ngo nlon nang de ne pihna ni yene anan lala ma nage kamaga ni ngure katinya dabsil titale dabsil timsile kama alzumma dale atan dale be yiyama da dale yiyama ni be tin shalma di da dale ma dabsil timsile mbala to ka nyala la dabsile to la dabsil ne ka yan zang lala am pumpu shele pina na hango ka gal kyang tete gunyiya gunyil kamza za yene so gunyiya pihna na yinan balama ka tiba na wonzo mabiya anya nan ramboma har abubuwal yin ya ma yule ka bi yale ya to ashale ma walgo man wo yul biya la puni dende yi shege bo sane
kabo yulle bunyo bo bangaya ni zala kare wote boya to an kanama wo kutobo te mpang yo kutobo pang anang lala nagala kay to ashal na yale tallahan yale ami bilayen nang le me pa yim ka kulyan nang le mabia wula ki bon le bon yur timatima ngoma bio varin yale be timako kyangte vale drax shanga bon yurma shirku nyale kabanu alzenen cho boncho madama din yala di yulbon la yin yare to mabia o pamma na wunzo de yalama de malnambo musulmata amanan bala maka yolka na wun yelne al umma dunya nyanga zo musulma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kan yolka na wun yelne tinam ya al hira al umma gar so kam qur'an de tinun kamal annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karenam tin chilanti hal ka kul palan la lalama ka bu yohanti bo zanga kan ka te buan qur'an kan ka kul karal ne tan ka no na karam qur'an ko bama ka biya no na karam aptil gimade ama ya ka biya narin anaya ma anya ka zupre kari far nerbo kana fa rezo yala biane tinang lalama karbol ne te understand denya la shabon choho yin yarma shaban no bu shirku be sambo wula na wun bandamda so kamallo daraja mammi min kaman ban tonan ban nirlalam ngoma bambana bukuto mal daraja te pachara bukuto pa ba daraja rezo dilan o kule nyelo da lafi nyinde nan lalama o pamma na on ikon na wun fahimci zaha lafi al'umma ma baki da musulma na wun yin kake irin lalata ka hafiyar sheldon janma ban ka lafi gwargal da ma zaha son miya ba na wun zo na wun ba lafiya na wun zan miya ba falara na wun ba lafi Allahumma bi haki Fatima bi haki Fatima bi haki Fatima bi haki Fatima بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أرخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تهرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان